Mateo o kapitulu 3. Koloneke vyacho kweya Yohana upapatisi wakundira veka la soko lya Yudeya hati likekembeli akanduene momo soma wokilu ukasi ochipepi. mama u heye una watukwiwa lu profeto Isaya ichiapo pya hati ondaka yukwa kubiriki yila veka la soko yiti peli onzira yang'ana sungamisi aliraye. Yohana wawala uwala wawonya ongameno kwenda uvya wambandwa wambunda yaye walialia olohuma lo wiki wambuna chova Yerusalai lava Yudeya yosi lava kwafeka yosi yoko Yordão bosi batundirako kwaye njeo kulikekembela akanduavo bapapatisiwa la ye volwi Yordão echiamala okuti bala bafariseo lava sandukeo veyilila epapatiso lya ye ocho wapopyala o hati ambuto yolonyoha helye wolunguli okutila onyengo iya imi apako asungulukila epongoloko liutima kokasoki okupopya litima viene hoti tukweteale kukululu avirahama momo mopyale nesiti sukuotela okupindula ovawe ha lingi omala vavirahama momo chilo mwele ondiaviti kasiale kolombombo vyoviti kwenje uti wosi kawimi apako awa utimbwiwa lokwimbiwa vondalo amen du papatisili vovava okuvupapatisila epongoloko liutima pwai uong'wai vonyima wambelapo shasungulukilile okuwambata olohaku vyaye eye upapatisili l'Espiritu Santo londalo ochipekulo chaye chili peka lyaye oyelisa ochimbandi chaye ungwila otiliku yaye bosila pwai oyoka ovinene londalo kaimiwa ocho Yesu okutundako Galileya weya ku Yohana ko Yordão hapapatisiwa laye pwai Yohana wasi okututwiya hati ame sesamela okupapatisiwa love ove pwai wiya kokwange. Yesu wakumbulula hati handi chikale ndomo chikasi momo tatusesamena okutelisa esunga lyosi ocho wotava tuli Yesu wapapatisiwa hacho atundava baba kwenje ilu lyosi tulukila yu wamala espiritu lya suku liloka ndopomba kwenje lyovata kwenje ondaka yatundavilu yalinga yiti eye omolange wasolibwa dosanjukila